wazingela inkandla uzoyithola eThekwini. Yazi sikhuluma ngona leyo nto udayina. Umuntu usuka le emakhaya uze emakhaya. Nayo into sithi yona yodwa nje. Yawontombela le. Awu. Yona yodwa. Ekhako mama. Yakho mama yabayiqhwakha yona yodwa nje. Ayifana ubuyele. Akusawi ngisho into ethize la ithinte kanje. Ngoba zonke phela indebisha nansi leya yasuka le yathungela zonke lezi. Le data petrol. Mtholo? Oka ku petrol. Kuphethula njalo utshela ubulula kamsebenzi. No sengiyasho ukuthi umuntu wenza lento ke mhlambe wenza into esike sibona amafonini ukuthi uhambise yabo petrol like uzumlilo. Oh into eniyeza le 17 le. Hayi ngidlise ukuthi ulandele indlela upetrol cha kuyacaca ngoba sazi ngoba manje hayi amahatha ayeza ukuthi kanjani ukuyeka ngoba mina ngisafocus kulokhu kwakithi bafethu ngoba enye into isizofuneka sisidukise amahansi wona ayasho ukuthi kumkanjani kodwa sikwazi